Сәлем, құрметті достар. Биш бармақ шоу өзінің юлын давам ете. Почему мне как будто башарство транс, что ли? Биш бармақ шоу өзінің юлын давам ете. Тапшыру біздің давам ете. Биш бармақ шоу. Біздің бүгін қонақта Сәйір қонақ. Сәйір қонақ. Башқұртстан Республиканың бірінші, кімдір айта, бірінші рэпер, башқұрт рэпері дедер. Бірінші MC дедер, бірінші настоящий MC дедер. MC Yazmış İlşat Emilov. Сәлем. Сәлем, Илшат. Сәлем. Рахмет. Найма, халық қошма. Һәм бірінші сұрау, бірінші рэпер деп айттың, бірінші республика Башқұртстанның бірінші тұрмышы, yazмышы деп айтырға болады. Yazмыш. Не оценили, да? Хин бірінші рэперім ол, несең ғой? Или Эльмир Муратов бірінші рэпер. Кстати, да, біз Уралмен бәхасқа турагда. Крутой рэпер Эльмир Муратов. Ол это Эльмир Муратов бірінші рэпер. Мен там Илшат деп. Дөресін әйткәндә, бұл һорауды күп тапкыр бергәндәре бар. Беренче рэпер минең уйлавымса, Рөстәм Гизатуллин. Юк, әгәр дә рэп уку буенча, әйтәйек, рэп стилендә ярдар эшләү буенча, башлаусы шул стилгә әзрәк инеп китүсе Рөстәм Гизатуллин дип әйтергә мөмкин, чөнки уның ашыкма дигән яре Урамда байрам, күңдәрдә дә байрам. Шуннан тагын да, менә исемен онытканмын, бер ятиш кенә рэпер була торган. Он на самом деле рэпер ине. Без уны тыңлай торгайнык, менә мин Фил. Юк, MC Ятиш. Алга йөгерәһең. Мен итләйм, примерно 2000-нче елларда Твиттерга мөмкин, может 99 елларда. Эй, малай, кара малай. Ул агай. Кем әле исеме? Азат Ямуров дигән агай. Вот, Азат Ул Ямуров. тамырда эшләй, ул һаман да эшләй. MC кем әле уның нилә була? Мин тамырда тәнәфис тапшыруда эшләгәйнем бит. Минем уйлавым буенча 2нче класста, ул шунда звукта утыра иде. настоящий иң беренче башкорт рэперы. Кызганычка каршы бер тикенә йөрү булды, но миңа охшай торган иде. Ну, хинеке магын шул. Минеке. Оны карамала минем кара тавыгы. Итәгән каратау бул халык йөрү. Ито Даже халык. не можно писать. Вот. Әйткәндә ничә ярым булды? Әйткәндә ничә ярым булды? Ну, ярдар минем 30-га якын бар. Альбомга сыкканы, альбомда һынап караманым, итлемәйм, ничә яр булды икән. Потому что альбомда без сыгарманык деп. 13-14 ме. Yok albomlardan buldu. Булды. Мен уйдым шәхси альбомда булды. 2005 елда сыкты. Әйдә без синемен Тәүдә баласаң тауда да. Белешек. Кайда үстең? Кайда үстең, кайда тудың? Мен үдем тумышым мен Бөрьян районныкы, Бөрьян районында туганмын, шунда үскәнмен. Шулаймы? Әйе. Бөрьян районы Яңгыз Калбул авылы, халыктан да әйткәндә Янхары авылы булай. Янхары. Булды монда яңарагында. Зур матур мәктәп төзегәндә. Зур матур мәктәп төзеләр, ике авылга бер мәктәп. Әйе. Иске Мөсәт авылы белән кушылып киткән хәзер бергә. Шан анда ничәнче класска укыдың? 11-дә? Юк, мен 7-нче класста беткән сәгатеклем шул Янхар мәктәбендә укыдым. Но если алдан алып сөйләгәндә 1-нче класска мен Иске Мөнасип авылында бардым. МС Баштың, Заһиттың туган авылында. Мен бардым 1-нче класска бар алдынан детсадка йөренем әле. Заһит белән бер садикта йөренек, Заһит, уның кустыгы. Шулай бергә тыгыз бәйләнештә булды. Тыгыз бәйләнештә һәм менә Рэп-поток, Иске Мөнасип. Шуннан башланды, шуннан Әйшә бул һин турала. Фәния апай, Заһиттың әсәһе безне детсадта мен итләйм була торган музыкаль сәгать дип әйтәйек, музыкаль дәрес булмады, музыкаль сәгать. Балаларды ей утыртылар пошай полукружка. Утырышабыз, и безгә теге какой-то мотор ярдар инде. Әсәй менән гөлү тыртык мәсәлән. Ул фортепианода Йөр уйный. дәресе түгелме? Ну, детсадта ер дәресе дип аталмай. Музыкаль сәгать һәм агырга. Шунда Заһит, мин һәм башка балалар тезелешеп утырып, Сөмбел Муратова беләһегез, ерсе тоже Сибай филармонияда. Беләм. Мин беләм. Сөмбел Муратов гафу итегез. Әгәр дә караһагыз, без дә белмәһез. Лайк қойығыз. Лайк қойығыз булды. Сибай филармонияда караш. Ярар. Шулай дип музыкага дип әйтәйек, теге какой-то ынтылыш индереп йөрүчеләрдән береһе Фәния апайга зур рәхмәт тоже шулай. Это Мөнасипта. Мөнасипта, шуннан 1-нче класста укып беткәндән һуң, Һин улай подробно һөйләмә. 1-нче класста беткәндән һуң, Һәр бер класста үзе авылга
бер кире күсеп кайттык да, шунан инде мен 7-нче класска кайттым укыгандан соң мен укыдым райцентрда, Илхамда мен ишлейм әдрәк шунда. Илхам неме эшләп бирә? Илхам белек Бычактар бара бир. Агай. Бәләгәйгә уже лысый да. Агай. язмыш агай. Ул вакытта мени язмыш дип әйтмәйләр. Иштагай. Язмыш булып тибере торган. Мен буташ уйлар күп белми торган. Шунан 11-дә беттең, иске каңлда? Юк, 11-дә беттем мен Рами Гариф исемендәге Республика башкорт гимназия. Һин дә шунда укыдыңмы? Мин дә шунда. Өфлә? Әйе, Өфлә. Ничәнче елда? Ты просто кисә бездә булган. 1999 елда 11-нче класста укып беттем. Һин шунда картмы? Мен шундай карт. 99 елда. Атак. Аны онда Диджихан нәрдә күргәннәр, кире битмәгән. Мен уже укып беттем. Шулай. Нисек Музыкаль образование. Музыкаль образованием юк. Менің образование келгенде мен режиссерское образование, постановщик театрализованных представлений досуговых мероприятий деп атала. Кайда ул? Шундай. Стәрле тамак, культура агарту, йорту деп аталды. Совет заманда, биде өткәндә техникум культура деп аталды. Совет заманында. Колледж культура. 2000 елда Совет заманы. Юк, биде укганда уже техникум культура иде. Һин Өфөлә тамамланыңда нисек һин агарту колледжына кирип эләктең ул? Стәрлегә. Но һедің Нимә булды ул? передача деп әйтәйек, онда дөресен генә һөйләр бит. Тура генә һөйләр. Тура караенда камерага дүртләмәне. Мине Алдамайһың. атайым, әсәйем күргеләр килде. Политикала какой-то, может быть, минимум администрацияла эшләгән кеше итеп, шуга бәләкәй сактан әзерләнделәр, юриспруденцияны ныгыт, историяны укы, башка кирәкле фәннәрне ныгыт дип һәм дөресен әйткәндә мин шуга әзерләндем инде. Һәм мин Керә алмадым. укырга юк кердем мин, укырга кердем, бардым, экзамен бирдек Башкорт дәүләт университетында. Ул вакытта ул айрым факультет түгел инде, экономический факультеттың аталды отделение социологии и философии деп аталды. Вот. Политологка. Мене шунда укырга бөргәндән квота алып, бөргәндән квота алып, бөргәндән квота алып, мин Әзерләндем тиям. Квота менән ингәндә. Общагла эсер ятты. Потом случайно не накаймен. Инсан менән күрешкәндә ирешәм. Рэпер. Общагла яшәмәдем. Квота алу имеется в виду, что һин экзамен бирмәй түгел. Туганым. Экзамен бирә алмадым, һәм мине алдылар слушатель итеп кенә. Слушатель? Ул нәмә? Слушатель булды. Беләм. Вольный слушатель. Белем, конечно. Типа ректорский список. Эй. Берәү дә эшләйттеләр, һин эшләйттеләр. Шуның урынына мен мына яңа елга тиклем укуыңа карап, шуннан адактан зачетларыңны берүңә карап, экзамен берүңә карап, бөтәмен шул зачетлар бирәң, экзамен бирәң фәлән тигән. Просто тебя нет на бумаге. Басалар. Вольный слушатель был 5 ел укыганда ташлап. Кафедрага сакырттылар да. Шулай вольный диплом алдым. Бүтәнекеле күк булыкка яшер. Юк, воздух просто. Вольный же. Барына юкны дигән. Но мине сакырттылар да әйтләр бит. Буна һәм вольный слушатель һинең вакытың күбрәк, как бы һин не обязан. Бар һин соц опрос эшләп килдең. Соц опрос. Социаль опростар эшләргә миңа бирделәр. Монда типа белмәм нисә пачка булгандыр онда. Шул бланктарны тотып мен Черниковкага миңа бирә конкретно адреслар. Ниндәй тема менә? Онда политиканан да хорозлар бар, бүтән төрле хорозлар. Мин даже итлемәйм дөртне әйткәндә, ниндәй хорозлар булгандыр, политиканда ниндәйдер хорозлар. Мен социаль опростар эшләвем, һәр бер квартиралар тукылатаһың, то исеректәр, то нимәкәй, то мат менән кыскыралар, то үҙләре һинең хоровыңа хорау менән. В итоге мин ул планды үтәй алмай йөреп, миңа охшамай башлады бөтенләй ул профессия дип әйтәйек. Шул мәлдә мин һаман да эстән генә шул сәнгать тураһында хыялланайным. И күреп калдым, нигә театральный факультетка дополнительный набор елар, набор тулмай калганда. Институт искусств. Институт искусств. Ул вакытта институт искусств тоже әллә институт искусств. Унан юк, просто бермәл академия булып алды. Шу. Это рубрика Википедия. Шунда килдем дә бер мәсәл, бер шигырь һөйләгәнем, мине алдылар. Һәм театральный факультетта укый башладым.
Тоже вольно слушать. Жоқ, нормально, хейбет. Полноценный. Полноценно слушать. Но менің несі қарт екенімді білгенде, мәселен менімен бір курста Гүлсім Икболат оқыны деп айтамын. Шынан Қарт. оқи башладым да, шынан мен дұрысын айтқанда сессияны провалить етіп, мен какой-то депрессияға беріліп, Гүлсім Бекболатова айткандай хәйбет оқып тұрған. Гүлсім Икболатова хейбет оқыны, тырыш оқыны. Тырыш. А не секрет, что сессияны провалить? Несек провалитті мен бөте зачеттарды беріп өттім. Хуңлап бердім зачеттарды, қайфырадарына бармай өріп, адақтан все-таки барып, мен дұрысын айтқан ялқау өші. Эстің ма? Эсмәнім. Аниме штаны. Эстім деп аталмай ол, тегі, біз, ну, Красиво жил. бөте... Красиво пожил. Байрам етіп тұрғаны бөте әлі, шылай бетінде. Ну, какой-то зачеттарға мен бархам, ол зачеттарды сразу берерлім, мен барманым, адақтан барып, дополнительно үйріп, арттарынан әрбір тегі преподтың артынан бақтырып деген мәк, онда бет тегі семестрмен болманы бедім? Бедім болды тегі мәктептегі хымақ, четверт хымақ арағында. Тут я думаю, шәйд вечный. Шылай. Яңы елдан хоң, мен тегі преподтары әділіп табып, зачеттарды беріп өттім да, еменен қалды. Даже, біләгіміз, бір зачеттарды беріп өтмейінсе, история Россияны мен экзаменді досрочно сдавайттым. Бір зачет берілмеген, ол театральное искусство, актерское искусство. Основной. Оны берер үшін кафедраны ерға керек. Онда бұларға тейш зав кафедры, онда бұларға тейш тағында түрлі специальностардан преподавательдер, һәм да енді біздің режиссердар енді. Әйін тұрмышында бірақ қылғырақ. Түркімдің нендей театрға әдірленілер? Біздің түркімді әдірленілер Мәшіт Ғафури есімдегі театрға, драм театрға енді. Біздің Талсупан Дахиевна Бабичева болды һәм оның... Короче, Шунан... шул институттан қылғылар? Мен Талсупан Бабичеваны уговорил, бүті преподтарды уговорил, что олар келіп менің этюдты қарағандар, что менің зачетты приняли. Келмәне берген әкеші, артынан көп өрінім, просто келмәне и все. Ол болды зав кафедра. Демесі бі? Әйтмейм. Қызық болға. Ойлағында қарағын 2000-сі елдарда кім зав кафедра болған театральный факультетті. Уден кеттің ме? Қылғылар? Шынан мен удем кеттім. Удем кеттім. Артабан? Мен бардым да, мене даже ректорға сақыртып, даже ректор айтты, ұқы тіне. Кетме. Кім? Қау! Ол вақытта Халев Харфетинович министр культуры инебетінде. Мен оға бардым. Оға бардым, біләгім немесін менен, чтобы меня шанс дали экзамен берегенде. Чөнки бүтәлі уже онда ял мәлдәрі бетінде. Халев Харфетинович, абсолютно случайно бөренді қабан тойында көріп қалдым. Жоқ, қайда барған да, ненде тебетер. Жоқ, мен Ақйортқа бардым. Ақйортқа приемға бардым, өзіне кірдім, хүйләштім, ол айтты. Яра, қостым, мен шылдыратырмын, мен бардым, ол шылтыратқан, но теге кеше барыбір келмәні бетеге. Но ол кеше келмәген? Ол қорқмаған. Экзамен болмаған. Ол ваш бесстрашный кеше. Ол болмаған, экзамен не принимал. Не зачет. А нендей теге? Яй болды мол, неме? Но мен әгерде нықышан. Нендей вақыт болды ол? Қыш, яңы жылдан хоң деп айтамын. Ғанивар айы. Мен уже поймал Харап. Но мен если әгерде, мен барыбір қалғам да егет, барыбір қалғам да. В любом случае, ну, добиваться етіп, шыл зачетты беріп, мені бір кімді теге официально отчислять етмен етіп етмек соған. Әлбетте. Мен қайттым. Өлеңдің язмышыңа уже Багауна өлең кетті, хен колобок хымат. Я в театральный пришел, я в театральный ушел. Артабан біренге қайттым. Ондай неме? Біренге қайттым да, ярты ел туда-сюда ерінім. Жоқ, есмәді. Жоқ, есмәді деді. Көңіл асабы. Мотор яшайды. Үйде әсеге ярдам етіп ерінім да. Шынан мұна қадар айтам, тағын айтайын. Үшінші кімге барған әлі? СПТО-ға. Вот. Бір енді. Трактористқа? Жоқ. Комбайнер? Жоқ. Что там еще? Механизатор. Лесник. Плотник, столер, решик. Бір болғайды. Плотник, столер болғайды тоже. Бармағын юғалтқан. Вот беді алтын Мен немені юғалтқан? Мен бірімен дұлай юғалтқан. Тұрмышымды. Тұрмыш мәғана юғалтқан. Тұрмыш мәғана чөт юғалтқан. Но дұрысын еткенде, менге ол СПТО-ла оқыған мәл, наоборот, яқты қатерлер мәңгіні келіп, сөнкен өсін дегенде, мен онда өзімнің профессия бойынша
Укыным дегенде бер мәле итлеме. Мен итлейм только мероприятияларда гына. Кайда карама, анда мен Тимур деген дусым бар, Токтамышев. Илхам итлейм. Без Тимур как раз менен бер группа укыны, ул хорайда ойнайм, мен гитарала ойнайм. Безнең дуэт үзеннән-үзе барлыкка келди, шулай итеп без кайда инде мероприятие була, без РДКнан автобус менен гына килеп алдылар да алып киттеләр. Кстати, әле кайда Тимур? Тимур ул кайдалыр Себердә эшләйди. Ул даже йырлап Я тора. гуманан об этом поговорить. Айрым рубрика. Сыпытола укыны, атаман. Я көтөр сыпыту окуна. Biz потеряли нит касан эмси язмыш болуп кетти. Вот, гитаралау Бұл ойнады. білән инсан сел болды, сап. Сап болды. 2001-ден 2002-ге кетіп барабыз. Biz 2001'den hamla gitmez. Hilal şuna прогуливать edip yürüyün. Давай каждый ай boyunca söylemeli baba. Давай хотя бы 2 yıldır перескочим. Мен изге жауап берем. Дальше қайда Біттің ме? Сыпытон. Или тоже ташландың? Жоқ, оқып біттім. Ya. Біттің ме? Реальный диплом, невоздушный. Невоздушный. Ярар. Артама егісе олғаның, на. Ну, Сыпытонан хоң, мен тілегім барыны, в общем, тағында теге квота менен пользоваться етіп өйтейін. Әлем ада барны. Квота түгел, просто мені... Екі тапқыр бола ма? Мен итлемейм, мен администрация сақырылар да. Кімдір айтты, менге администрацияла, бөренде администрацияла, Венер Фаритина болды мекен, кем болды екен. Илшат мына үфілі, киностудия Башқұртстан аша, Укырға барға боласың Петербургқа, кинематография бойынша. Короче, не искал легких путей. Мен шуға әдірлене башланым да, в итоге әдірленіп йөрген жерден мен резко ғана мнение поменял да, онда әдірек семейный обстоятельстварда өзгеріп кеттілер, шунан... Кәршалғанем уже? Жоқ, семейный обстоятельства емес олды теге өйде әсей бар, туғандар бар, қытлықтар да болды әдірек, шунан мен қапылғына стәрілі тамаққа техникум культураға бардым да, заочниктармен бірге, кстати, бізге отдел культуры берді Буханка УАЗик шоға тиелішіп кеттік, онда заочниктар, и мен бірдім очникқа кетіп барам. Бардым, экзамен бердім, оқырға ендім, и оқи ашланым. Вот, шулай. А ол шул техникумда культуралы. Анда тағы бір билдерлер шәхістер бар ма? Билдерлер шәхістер бек оқыған Салауат Фатхетдинов. Менің кәләш. Оқып өткен. Сонда оқыдым. Ене кәләш егені билдерлер шәхістер. Ең билдерлер шәхістер. Иә, онда көп кіші оқыды. Салауат Фатхетдинов оқып өткен. Жоқ, совет вақытында көп кіші. Совет вақытында Эділей башлаған. Рәсәй тарихы Эділей башлаған бек көп ондай сынапта. Сөнки мына кемдердер теге өстен қарай теге техникум культура тиген, элек теге менің де өзімде отношение шулай бола тұрғаны, ол как будто техник культура учреждение арасында сыпытолы хымақ. Шундай отношение болды. Но дөртін еткенде ол мен барғас қана аңланым, что ол очень бек шәп заведение һәм да онда бек төптен оқыталар һәм разностранный училище искусств сәнгать бұнда бар һәм стәрләгені. Неше кіші? Жоқ, ол профили башқара. Все, давайте бұл теманы закрыли, давай. Қасан, давай, язмыш, когда начал? Язмыш. Вот, жоқ, оқып өтмәнем, шунда оқып өргенде, как раз таки Урал, давай, ентеклеп формалы бір әрбір техникумның енді түрлері болады. Оқып өтті, Мына қазір Наил хорай тұрған хорадарға етіп келе, сөнки язмыш түркіменің становление тұрғанда. Не үшін язмыш? Не үшін язмыш? Сөнки қазір енді біз техникум культура оқып өргенде, бірінші курстан мені общежитияны қабылдылар да, бізде бір бөлме егіттерді. Нишлеп? Нишлеп? Красиво. Әйтемет Наил сразу барам. Чыты Красиво. Матур яшайын. Вкратце айтканда, май айыны теге старшактар 4-й курстар преддипломный практикаға кеткенде, шунан берәуге бөрөдөгөнө кайтып түшкәндә, ол теге общежитиялар мусор сагара бойынша отвечал. Сөнки онда без вручную мусор сагара торган. Келген, пацаны, ваша очередь мусор выносить дегенне, біз не согласились в итоге. И уға доказали, что мы не согласились. Шуның үшін бізді қауып сағардылар. Туқманы. Доказали. Доказали? Доказали. Қазір ол где-то яшайын, қараған бәді, бұлай ішләді. Ахады ол егіт біздің Экосити фирманың генеральный директоры. Занимается переработкой мусора. Салауат Фатхетдиновтың бар бит өзінің целый кафедрасы или факультеті Қазанда. Шунда оқырға. Шол егіт. Шол мусорымен шунда оқырға. Қазанда. Яра, хен несек язмыш болып кеттің. Тоғылар. Вот ана шол егіттермен как раз таки бет квартира снимайтык да дальше оқимыз битне. Үфілі? Жоқ, Стерлитамақта. Өде оқыған жерге жақынырақ, кстати, болды. Чөнки общежитие нағалып енек.
Хәзер укыят йөрибез, и көз көне октябрь айы булды, сентябрьдән адагымы объявление күреп калдык, что Стәрлетамак калаһының яшьлек шоу фестивале, оказывается, ел һайын үтеп барган. Онда алдымда Шихан төркеме бездән бер ел алда уже 2002 елда бар булар йөреп кайтканнар иде. Улар менән без тоже дуслар битендә, улар һөйләнәләр һәм без дә үзебезчә төркем төзергә булдык инде. Хәзер йылыштык, материал юк егетләргә. Хан булды бит инде. Егетләр нинди Онда улар Гөлназ йөрәмен барганнар. Беләм шул. Гөлназ йөрәмен. Беләм. Төркем эшләр. Йырлап күрһәтел. Юк, беләм Шихан төркем. Шихан Шихан. Сиде уралда Шихан төркеменең бөтен группаһын беләм без. Солевая пристань еще. Соляная. Шигол. Стәрлетамакта шундый урын бар. Тарихи урын бар. Артабан? Шул егетләр менән йылыштык та хәзер уйлап утырабыз, неменән башларга. Шихан занято ведь. Исем. Исем түгел әле, нимә, йырларга йыр да юк, просто группа төзергә булган бит. Аңлайсызмы? Шуннан мин искә төштеләр, минем шул как раз Сапытола укыган мәлләрдә бер язылган йырым бар иде. Шул йырды тәкъдим иттем егетләргә, ул рэп юк инде бөтенләй. Канаттарың булһа, әгәр тәүге хисләр дигән. Хәзер тәкъдим иткәнмен, без теге йырды разбир айтып карап утырдык та, минем аранжировкалар бар иде, чөнки миңа бер йонда бер хәтәр шәп егет, битмейкер дип ул вакыт әйтмәйләр. Ул Ниязгол. Юк, ул түгел. Ул Фәнис дигән егет. Солтан булды. Фәнис дип беләмме? Конечно, Вот, шул Фәнис Битмейкер. Гумәров Фәнис. Фәнис Фәнис миңа ПСР Ямаха дигән бәләкәй синтезатор бар бит. Шунда пошаговый запись менән аранжировка эшләп бирде. Короче, реально теге углубляешься. Ямахалар менән язып бирде артабан. Ул аранжировка минең беләһегез мини-дискка яздырылган бер генә экземплярда. Без аны переписали кассетага, өйдә тыңлайбыз да хәзер тегенә егетләр менә репетируй итеп. Да вообще по барабану каса эшләп башлый. Язмыш кимәгә килеп сыкты. Давай. Шуннан без мин үдем предлагайтым егетләр әйттем, исләмәйм. Арахына рэп эшләр кирәк. В итоге мин текст язdım да. Нисек язмыш барлыкка килде. Арахына припевны егетләр как бы припевты йырлап, үстән рэп укыйм инде. В итоге егетләр утыра. Ну, белмәйм, кемдер әйтте, что там әдрәк типа смахивает многоточиега. Нишләп безне кылдылар общаганы язмыш. Шунан белмәйм, кемдер әйттеләр, менә бар группа многоточие ул вакытта теге бик популяр. Значит, без язмыш. Безгә тоже логично. мәгънәле бер әйбер кирәк. Мәгънәле бер һүз кирәк. Ну, железная логика же. Многоточие руса, а без язмыш булар. Безнең төркемдә Дамир дигән Чувствуется, төптән уйланыйсың. Дамир дигән егет бар, шул тоттылар тәкъдим итте, әйдә язмыш булган. Язмыш төркеме. Язмыш төркеме. Язмыш төркеме. Давай тизгидә һөйлә. Кайда башкалар кайда булды? Марсель, Потом, Дамир. короче, улар йырды яздыргандар да, Илшат бөтен йырда үзенең генә партияны яздырганда, егетләр яздырмаганда, потом егетләр сказали типа, ну, что поделаешь, монда как бы, ну, Илшат хин бердән йырлай, соответственно, наверное, давай хин язмыш бул, а без никуда не поедем, мин больше курайсы, чем как бы. И все, и Илшат уехал, яшьлек шоуга Уфуга, получается, катнашкан, Закир Закишман, Эльмир Муратов, нидән шәп егет бар янда, куангандар да, и погнали, МС язмыш хиңа, пожалуйста, да? Артур Мирасовна кушылган да? Илһам. Мин ашыттыммы? Бик медийный кеше, конечно. Ну, әдрәк һин һөйләһең, әгәр дә менә алып караганда. Мин просто пытался угадать. Ысын барлыкта бөтенләй кирһенсә китереп сыгардым да. Үзеңнең күзлектәрең аша нисек күрдең шул. Улар бергә бардылар, улар да егетләр сөй. Юк, без килдек, без нишләп Стәрлетамакта катнаштык та без Ниме булды? күрделәр дә, без онда Павел Михайлович Баранов дигән агай ГДКның директоры, о, башкирский рэп первый раз вижу тилне, сразу без егетләр в Уфу поедете. Безгә костюмдар берде, без килдек Өфөлә, сыктык, йырланык, Тери тавышман битендә. Тери концертта Мирлановыз. Яшәү отборочный турында. Отборочный турда Линара Тахирова ултра председатель жюри. Вакытта Линара Тахирова. Без сыктык, йырланып, олайда. Ребята, очень круто, филантоган плюс есть? Юк. Завтра до 7 вечера, если, до 11 утра. Плюс алып килһәгез, вы проходите. Если алып килмәһәгез, до свидания. В итоге без шул кире Стәрлетамакка шылтыратып, Павел Михайлович сөйләшеп, театр Нурга барып, онда бер һәйбәт кенә агай безгә плюс яздырды, төне буена без ага плюс яздырган өчен бер ящик Балтика пива алып килдек. Үзе исмене, кстати, ул үзе генә әсте. Как неожиданно. Без карап утырдык, хокланып. Ответственно, Буркайны.
Ярар. Куркай. Ядырдыңыз да. Ядырдык. Иртәгә Сыгыш яһанага. Сыгыш яһана плюста гомеребезгә беренче тапкыр. Яшьлек шоу 2000-дә бер. Урал. 2000-дә. Подожди, пауза. Пек. Прикинь, көріп отырдық та, типа, давай тиграк, эфирі тұранда, тебе Алмуштан говорю. Он как бы, получается, ты не перестает все подробно рассказывать. Просто быстро теперь говорит, но тем не менее әрбір точкаларды весь проходит. А буду просто там после 2007 года нечего уже рассказывать. Ну все. Поэтому скоро закончится. Все, да, тайм, все, останавливаемся, хорошо. Это потом вырежем в черно-белом это типа. Все, Ишан Гафует перебил. Ядырды, Сыгыш яһаны. Сыгыш яһана. Несәрсе орын алды. Орын бермейдер не да номинацияларга. Беде как просто. Типа ел США? Просто участники. Ну, берез Кемдер булды ул? Тәүге килгәндәргә беркемдә номинация бирмәне булмады. Потому что әзергә Даже типа ел США. Әзергә расстройка булманы бит ул балда. Безнең бер ердә радиола юк иде. Кемдер еще? Кем булды? Во, кем булды? Те булманы бу. Подождите-ка хәзер әйтәм. Без унда беренче тапкыр сыгыш яһаганда бүреләр булманы, Зиндан булманы, Тимур булманы икенче елына килдеңгә бит. Тимур анда юк та, бәләу. Юк. Камераны Элвигрей ким булды? Радио ким булдың? Медрис Газиев. Булды. Артур Туктагылов. Булдымы? Yok, булды. Кем булды ул? Кем булды? Идрис Газиев булды. Да? Серьезно? Ну вот. Кемдер мен шул ширхандар мен итлейм только стәлтамактарда. Сөнки бит килдек тә сыгыш яһагайнык шул. Нет, Стәлтамактар күп булгас, безгә тоттылар да, һеде нимә эшләтергә икән бу стәлтамакта никак бүлеп тә алмай, алып ташлап та алмай дип айрым блок бирделәр да, без одним блоком выступили и все. это уже эфир. Гениальное решение Ленары Тагировой. Даже, все. получается, эфиря даже. 2002 Номинация бермәде, орын бермәй кайтып китте. Бергә тә егет коллектив. Кайтып китте. Сәлтам. Артабан. Уже, блин, тайминг. Все, Артабан. Артабан 2004 елда тагын бер тапкыр икенче елга килдек, тагын бер яшьлек шоуга уже сакыру буенча битендә килгәнек егеттер белән бергә шул сакны состав үткәрде унда. Ну, Ерлар күбәйде. Ул вакытка безнең 4-5 меер бар микән исләмәм шулайрак. Но ерланып та унда без алып килдек Каратауыкта, кстати, вроде бы. Каратауык менән выступили. Ул уже безнең уже радиола 3-4 меер, это хит парадтарда беренче орындар, и все остальное бар. Ялмыш төркеме. Безнең Илама яры, между прочим, рекорд куя яды, нисә 3-4 ана юлдаш хит. Юлдаш та хит парад була торган, Фәнзил Әхмәтшин һәм алып бара торган Азалия Валиева. Улар бездә радиога сакырлар, без Подожди, анда же Рустам Гетул не Азалия аппаратура. Юк, уны каяр. Короче, бuna ошо не эшләгән кешеләр карамай сактар потому что ярты үлеп биткән. Фәнзил Әхмәтшин һәм Азалия Валиева аппаратура. Потому что реально такие вещи, что Фәнзил Әхмәтшин радиола алып барысы булды. Я реально не в курсе. Мы тоже вот не в курсе, мен думаю, Азалия Валиева Рустам Гетул апарды. Я мен как бы Алактан? Башта Фәнзил Әхмәтшин һәм Азалия Валиева ведущийлар иде. Я Азалия Валиева, которая хадыр ерсы. Хасан һин МС язмыш булып киттең бөрүдән. Ну вот, без килдек та шул яшьлек шоуда мен понял, что егеттер менән пора расставаться. Ни өчен? Ни өчен дигәндә без шул яшьлек шоудан һоң мен таныштым шәп егеттер менән, Зиндан, Тимур. Я понял, что ты уже птица другого полета. Ул вакытта Тимур менән Фәнзил икеһе бер төркем иде. Улар да яшьлек шоуга һәм не формат дип үткәрмәнеләр, и уларга тоже, по-моему, плюс китер дип әйткәннәр, улар отказались. Улар иланлармы? Нишләп? Илестеләр дә киттеләр. Гордо сыгып киттеләр. Рок херлайбы. В итоге без кайдалыр барып йокланык улар менән бергә Улакта Тимур мен Фәнзил бергә барып кайдар йокларга булды. Фәнзилдин какой-то тугандарының дачасына бардык. Ага, Артабан. Шунда һөйләшеп утырганда мен уйга килдем, ысынлап та был егеттер менән миңа дальше не по пути дип. Фәнзил менән. Юк. Ялгыш кемдә халык егеттер менән. Слушай, Зиндан группаны не вписывайся. Әйткәндә менә мин нимә өчен әйтәм, радио турында нимә өчен әйтәм, башка бер выступлениелар күп булды дигәндә, онда как бы исем уже бар. Ул вакытта интернет юк, фәлән юк, радиола яраталар, һин уже автоматически считаешь, что звезда. Һин радиола исемең бар, радиола яраталар, һин газеталарда язалар, значит һин уже медийный кеше. Интернет юк.
Егеттер неме эшләйләр? Алма гәзитен Сыгалар, олар тараталар, автограф, олар фото атучылар, олар кызлар белән кочаклашалар. Ә мин эшләйм, мин барып, мин дискымды алам, звукооператордан, мин костюмнарны йыйып алам, мин әйберләрне йыйып сыккансы, мероприятие уже беткән, кызлар да таралышып беткән. В итоге мин кайтып китәм, даже иногда егеттерне күрмәдем. Кайгырып. Шуңа Иломатига хит булды. Просто кешеләр йондызлы авыру белән авырый башладылар. Әүдәрнән бер тә яр булманы, кстати, Илһам дөресен әйтте. Студияга мин барам да, бөтә бәк вокалларда даже бөлдемәдә торган. Егеттер, әгәр дә студия карайсыз икән, языгыз безгә дөрес сөйләйм ул. Илшатка контактта языгы. Гафу ит. Марсель, Тағы кем әлі Құлайда ойнаған. Мен уже ұмыттым. Дөрес булганмы? Все, сен булып киттең. Шуннан мен Өфөгә күстем. Өфөгә мен килдем, Тимурдар янына килдем дә, уйлап тордык. Мен исемне икенсе итеп алам дип уйлаганым, миңа егетләр әйттеләр. Нишләп һеҙҙең уже бәләкәй генә була тарихығыҙ бар, хәҙер юҡҡа сыҡмаҫ өсөн шул бер исемде ҡалдыр и все. Бренд. Мин бардым БТВ-га. БТВ медиаға. Эльмир Моратов утыр. Юҡ, унда Эльмир Моратов ултырмайын. Нисек Эльмир Моратов тегеҙ? БТВ Эльмир Моратов әле Ну, БТВ медиа булды ла. Янында ла тормай. Янында ла тормай. Риф Арыҫланға бардым, кемгә бардым? Рубрика Рифартланға бардым, кемгә бардым? Рифаға біздің неде видеода қара, ой, егіттер менің егіттер Шунан, Риф Арыҫланға бардым. Неме тиген? Ну, менің дальше менің Риф Арыҫланға зиндан тұрқын бардым, тоже айтады, пожалуйста. Юҡ. Ниндәй ай булды ул Рифартланға барганы? Исламай булды бу? Юҡ, яҙ, наверное. Яҙ тирә. Бәрәңгелде ҡаҙып килә, бил баҡсала. Яраймы шундай? Әйберҙәрҙе үпкәләмәйме мин бер әйбер әйтеп? Шöyle, потом вырежем. Мен Галинур Йоламановқа студияға кереге қараймын. Сөнки беҙ унда записываться итә торғайныҡ. Шунан Галинур Йоламановқа студияға керер өсөн теге яҙылаһың да, шылтыратаһың да, ул сығып встречайта вахтала, в общем. Көтөп ултырам, вахташа сығып килә Риф Арыҫлан. Мине күрмән. О, Бөрйәндең айыуы килгән дип әйткән. Һинең турала? Минең турала. Мине күрҙе. О, Бөрйәндең айыуы. Мин тордым да, күҙмәнем, белмәйем. Şu тура һүҙлегем өсөн күп кеше мине һайҙармай бит инде. Тордым да, сәләм Дәүләкәнең төлкөһө дип әйттем. Шунан ул миңә әйҙәле саҡайға һөйләшеп килә әйтте лә, нишләп улай итеп әйтәһең дип әйтте. Ә нишләп һин улай итеп әйтәһең? Миңә оҡшамай һине Бөрйән айыуы дип әйткән тигән. Шунан һуң беҙҙең тәмһеҙләнешеү булды шулайыраҡ. Шунан Ничек мин обиделся? Мин не обиделся. Он же обиделся. Нет, он же его задел, Бөрйән айыуы. Никогда мне говорят Бөрйән айыуы. Юк, мен улай әйтмәтем. Ул миңа әйткәс теге, ул үпкәләп куймаһын дигән һуңараҡ. Тәмһеҙләнешеү. Миңә лә оҡшаманы, һиңә оҡшамас, миңә лә оҡшаманы. Күберәк оҡшаны, тәмһеҙләнешеү. Артабан ниме? Ну, артабан просто мин уже ул ваҡытта ипләп кенә моң яғына шаярға йөрөйөм инде. Бер бәләкәй толчок булды дип әйтәйем икән. Моңда анда беҙҙең Рафаэль Газизов. Моңға мине саҡырҙы Тимур Вәлитов, Илгиз Абдрахмановтар, беҙ уже шунда дип әйттеләр. Рафаэль Газизов саҡыра һәм бер проект эшләргә уй бар дип әйттеләр инде. Ултырып һөйләштек тә беҙ. Һинең йондоҙ ауырыуы ҡасан булды? Шул ваҡытта булдымы? Белмәйем, мин йондоҙ ауырыуы. Ҡасан һин үҙеңде йондоҙ тип хис итә башланың? Йондоҙ ауырыуы булды микән? Белмәйем, уны минән һорарға түгел бит. Юҡ, мин просто... Biz просто Илгиз Абдрахмановтың һорамайыҡ, ул әйтә, Тимур вообще Илшат болел дип әйтте. Юҡ, 2004 йылда мин беренсе курста уҡып йөрөгәндә, шунда тусовкаларҙа йөрөйөм бит, ҡарайым, СБМ, не СБМ, йәшлек шоу фәләндә, мин һине күргәс, нисектер мин нишләп уйланым, ҡыҙыл шапка, типа йәш йөрәктәләр нишләптер һин иң пафосный тип күрендең миңә. Шуға булдымы әле? Ул ваҡытта... Пафосный? Юҡ, булдымы әле? Теге уже йылдар үткәс, барыбер белмәйме? Әйҙә һорауҙы әҙерәк кенә перефразируй. Йондоҙ ауырыуы булдымы? Пафос дигән нимә булды микән ул? Белмәйем. Юҡ, йондоҙ ауырыуы булдымы? Һин үҙеңдә, Мин үҙем дә йондоҙ дип әйткәнем булманы улай. Беҙ ғөмүмән алғанда улай итеп уйламаныҡ. Сөнки мен дөрөҫөн әйткәндә,
Мен рэп оқайын бетті. Мен әлігі вақытла машиналар керіп қарам, мен плейлисті Яндекс плюсті қарағанда, ВКонтакте қарағанда, менің плейлисттарды онда роктан башқа ебір жоқ. Мен береке сақтым роктан. Рэпер лицемер. И беден хүйләшетер наша рокерская тема ола тұрғайын. Анша мен рэпер болуна. Айттым да бая хүйлә баштадым, случайно. Неге айттылар? Жырлар шулай. Егеттер айтты, айда шуна рэп тыңдайық, айда тық-тық. И все, олар многоточие ұқсастыр. Ша мен тыңлай баштадым многоточиені. Илама деген жерде многоточиені олап отырып тыңлап, мен шунда теге ритмикалар немелерін тура кеттеріп шулай айтып алдым. Неша пин яш жүректерден кеттің? Яш жүректерден Ал, мен бірінші кеттім. ол кетті, да? Иә. Жоқ, Кім бірінші кетті? тарихты үйреніп кетеді. Ирак кетмештер. Несі мынау? Немересі инсан кетті. İnsan gitti. Bu insan nişap gitti. Ну, оның интерестары бәдекемен совпадать етмейді өйтті. Хен нişap gitti. Официаль ответ шулай. Ya. Мен не үшін кеттім, сөнке мен 2007 жылда уже біз яйлап қана 2007, бұл шаш мен екінші курста оқимын. Я подожди, 2006 жылда КВН долбили. 6 жылда мен İkinci. 6 жылда бәден болды концерт Хәдерге ГКЗ Башқұртстанда. Нефтяник деп аталған Нефть Сахарай. Кстати, ол концерт бек теге үлін сәлеклі болды, сөнке онда билеттер атылманы. Фото по пригласителям болды. И по итогу тышта По итогу 20 кіші болды. Жоқ, по итогу тышта 2 кіші кіре алмай тұрып қалған еще. Оларды индірмәнілер просто. Олар пригласили. Да, ол 20 кішінің вообще қайғырды. Только что бірге вообще. Болды бір алдан предварительный продажа бойынша ғана. Konser oldu. Мен сол концерттан соң вроде бы айттым мекен егіттерге. Buten bilet atmağın yerine. Прибыль тамаха. Пригласительный, да. Мен лучше Бурянда деканы тутурам. Вы лучше Асаинов менен Чкаловта вообще делать буду красиво. Мен Асайыновпен ғұмырда общий проектта бірмәшілген. Ярар. Неше? Ол офицер. Mühim түгел бізге. Ярар. Шулай деп 2007. 2006-2006 концерт болды, шунан соң мен уже ғайлә тұрмышына көсе башладым. Яйлап қана. Несі яйлап? Сөнке мен өзімдің Хәләлифтен сұраттым, 2007-лі біз той өткердік. Той өткергенде Той қайда Он болды? говорит, никакой гастроли. той бергенде болды. Никакие. Красавчик, Өскерлік бұрынғыса Красавчик, Үйленді еді, қатын еді, не Неме істейді, істейді? ярмыш. Уждом істейді. Eşleyim. Олайта, той Бурянда өскен бұрынғы саймен красавчик, нормально. Короче, нормально Бурян егіттер тойдан Бурянда Келеш, Кәрәш бермейді. Ерла ижат дейді. Ондай темаға бір Туғыдайдан бүте ерлерін. Ондай темаға бір үйрешмәнік, дұрсын әйткенде. Мен просто өзім осознанно айттым, мен, может, ялқытқандыр. Мен, потому что менің творческий кризис дейдермәлі. Мен даже ердар яда алмай башладым, нешлеп тұр. Біріме келмей башқа и все. Но ядым мен ядылған какой-то эвердар ята, мен оларды сағармарым да. Шунан хоң хен өфінен уже кәреш алғас Өфінен сығып кеттім. сәбеге. Жоқ, Бүргенге, біз Бүргенде яшадық. Анда қайда ешінің уже қайда бар, іштер керек, ақсан іштер керек. Бүргенде біз көп яшамадық, біз мына той болдылар, шунан соң біз Салауат қалахана мені егіттер сақырдылар. Дәуір деген дүркін бола тұрғайны. Олар келділер, в общем... Дәуірде Рафаэль. Рафаэль, ол вақытта уже... Рафаэль бірінші Ильшат Абдуллинмен Бүрілер түркімен өштірған егет. Ол Салауат қалда театрда ойнайды. Олар Револьман екеге дәуір деген түркім асқандарыны полноценный мотор группа, шунан Рафаэль сақырдылар. Рафаэль онда уже кеткені дәуірден. Ну, ол как бы Салауаттайны. Олар мен сақырға сөйкеуді Бүргенде егелік бір гастроль іштенік та, мен һәм дәуір Бүргеннің ауылдарына өріп саттық, концерттар қойып. Кстати, Өстаған тоже келді, Рүстем. Сөйке олар Салауатта ешені, Рүстемнің машинахында келділер, шестеркалы. Шестеркалы, ақ түсті. Yok, бежевый. Вот. Шунан бір концерттар қойдық та, егіттер айтты, бұны ауылда неме қарағаттарға айда кеттік Салауатқа барғын келемі. Ол уже получается... Елерде Салауатқа бір экология наса. Экология ресторағында, кстати, бергенде айтманы бәд келдік. Бәдің 2007 жылда бәпейбет туған өтінде шунан бәпейді алып келген Салауатқа
Уға саққына хауғыт кейні нық бронхит болып, бірге врачтар айттылар, бұл қалғағыд, балағыд астматик болырға мүмкін деп. Шан, шулай шулық вақытта 2007 жылғы кризис кетіріп бәрді. Мен ішлейінім Салауат нефте химрем стройда официальный зарплата хебетіне башта шынан келтіріп, башланғайны зарплата бет түлі қойды. В итоге қайтырға тұра келді. Кері бірінге қайтып көп мүлер вақыт болдық та, біз тәрілтіміға көсеп Несен сыйлды? 2013 жылда. Оның башында апрельда мен ешімді астым. Субсидия алып, предпринимательствоға бірінші тапқыр өзімді ипі асқанда... Субсидия алды, ненде еш? Именно байрамдар алып бару бойынша. Аппаратура атып алды? Тамада. Аппаратура атып алды? Әлеге субсидияны қоландың? Демей қоландым, оборудование атып алдым. Аппаратура, компьютер, һәм башқа кереклі евердер. Аллаға шүкір іштер бара. Аллаға шүкір іштер бара. Подожди. Шулай да бемсе Университеттен алып, получается, сен уже все старлы конкретно ғайлаңнан, кәлішіңнан, балаларынан. 2013-те, Бір ғайла ешкілмей, тек банкеттарынан. Жоқ, 2013-те мен филармонияға ішке Ну, орналастым. это уже неинтересно. Бір келек, рубрика. Сен құрмады достарыбыз. Жоқ, бұл күсмейбі, нормальный уақыт бойынша. Ну, жоқ, тарихи факт. Ғайлан тұрғанда хилер, дүрт бала. Да, во, давай. Бақытлы. Стереотипаға көскенде уже біздің үш балабыз бар еді. 2013 жылда уже үш балабыз бар еді. Үсі өлі қыдықайын. Малай керек етімді? Менің қыздар бүті әлі стереотипақта сақ бірінші классқа оқырға бардылар. Һәм енді ғайлы тұрғада келгенде, именно балалар ханы Дүрт бала. Дүрт бала. Малай дүртінсі? Жоқ, дүртінсі тоже қыдықайын. Вот. Полный комплект. Менсен, Бәлеке қадыбыға 9 еш тұлғас, біз ойланық та дүртінсеге бәпей алырға болдық та, алырға алдық. анығы тоже қылқай. Тоже қыдықай. Малай керек ма? Малай, Болыр. ала бұйырға қыдарым кеуге Бәлеке сықас. қызыға несеш? Ала бұйырға қыдарым дұрайышып кеуге сықас. Бәлеке қызыға несеш? Бәлеке қыдыма бір еш. Олығына. Вообще ма? Олығына 16 тұла. Уже. Олықлама кеуге сыға. Олықлама кеуге Я сықас. башынан қойырына берген бір. Сразу күйеуге сыға. Мы вдвоем без рубрик всяких нормально пообщались. Потому что егенцы Киряха Конак тоже пита. Ну, Блиц. Жоқ, блиц. Блиц. Айдага. Тарих ғырау. Блиц хине. Жоқ, тарих. Тарих бұрая болма. Блиц. Яры. Әйді. Құрметті достар, біз тарихи этапты өткеріп береміз, как будто Çünkü болған. бұл MC yanlış mı? Biz уже тарихты байқап сықтық. Ғұмымен. Шуға. Ғұмымен алғанда, қазір біз көсәбіз Блиц сұрауға, Илшат, Блиц сұрауға біздің резиденттар хине сұрау берілер. Сұраудың мағына бұларға может, болмас қала может. Жауапты өзің беріп жауап беремін. Башылай Урал Каримов. Ильгиз Абдрахманов ма, әлі Радик Юлякшин? Ильгиз Абдрахманов. Флюра Мурзина ма, әлі Флюра Килдиерова? Флюра Килдиерова. Блиц сұрау, у меня тоже сұрау бұларға тейшетіне. Айдага. Бүрен ме, или стәл тамақ ма? Бүрен? Көңілге яқынырақ ма елді? Вообще, бүрен ме, стәл тамақ? Бүрен? Бүрен. Стәл тамақ ма, үфі ме? Үфі. Кәлеші. Стәл тамақ дем. Юмғақлай бұл? Юмғақлай. Біздің бүгін болды, құрметті достар, сынапта өзі айт әлі мен бірінші башқұрт MC түгілді, мен бірінші башқұрт рэпері түгілді әлі. Но біздің менің анауымса, менің ойлауымса, сынапта біздің бірінші башқұрт MC, башқұрт эстраданың MC Язмыш Ишат Ямилов. Рахмат. Все, вообще красавец.